Evo ga ljudi, evo ga, želi se priključiti prenosu. Odobri. Pa čas prijatelji. Golova. Ne družimo se 3 mjeseca i odmah sve imamo. Moram provjeriti koja je epizoda. 159, valjda. Ja mislim da je 169, ne 159. Koliko? Dobro. A mislim da smo prekucali 160. Nismo. Dobro, da sam ja snimio 10 epizoda, bez tebe zaboravio sam. Da si Bog da uploadovao, dobro bi bilo. Pa ne znam to. Dobro. Ne znam sve jebi. Ajde da malo pomognemo Slavenu. Dakle, 3, sad imamo već 120 ljudi, tako da možemo pričati sve. 3, 120 ljudi, 3, 2, 1 i... Misimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u 159. izdanje podcasta Offside. Specijalno izdanje, kao i obično, posle utakmice reprezentacije. Nije nas bilo jedno vrijeme. Nije nas bilo zbog različitih razloga. Nismo cenzurisani, nego prosto nismo imali vremena, nismo imali načina da se družimo s vama u zadnjih par mjeseci. Nije da smo puno propustili sve što smo pričali u zadnjih 2 godine, dešavalo se i u zadnjih 2 mjeseca. Ja. Tako da uglavnom dobrodošli. Pa, evo vidi Saša, hajde što nismo imali vremena i prilike se družimo s ljudima, nego nismo ni između sebe družili. Ali doslovno je tako bilo. 2 mjeseca su prošla kod lanom od lana. Da. 2, 3 više, ne znam koliko. Dobro, ali nećemo ništa najavljivati za sad, osim da ćemo pokušati da budemo puno aktivniji, da ćemo pokušati da budemo redovniji, vjerovatno s početkom nove sezone, kad se malo smirimo, a potom dok vidimo kako su obaveze šefa stručnog štaba renoviranog šestoligaša. I... reaguj. Malo sam propustio, čuo sam samo renomiranog šestoligaša, ali dobro. Vjerujem da to bilo na moj račun. Na moj nije. Dobro, dakle, reprezentacija Bosne i Hercegovine... Dobro, ti nisi čekaj, kako ono tebi kaže, ti nisi ni mačku spraga što... Da, koliko možeš puta loptu iz pepa. Jeste. 17. Ako možeš 150, onda možeš bolje pričati o fudbalu. Elem. Onda igraš. 159. izdanje podcasta Offside, reprezentacija Bosne i Hercegovine u 3. kolu kvalifikacija za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, gostovala u Portugalu, u Lisabonu, na kraju težak poraz od 3-0 obzirom na ono što smo vidjeli, možda i teži nego što je realno trebalo biti. Ali hajde krenemo sa nekim generalnim utiskom. Pa generalno gledano, Saša, mislim da smo odigrali dosta pristojno prvo vrijeme. Na momente čak i vrlo dobro, i ofenzivno i defenzivno. Stvarno i na momente, nego većim dijelom smo odigrali vrlo dobro. Ostavili smo Portugal u principu bez, glupo reći, bez neke šanse. Zabili su go jedan iz offside, drugi su go zabili. Bukvalno pokazali su koliko su opasni kada im otvoriš malo prostora, kada ih zaboraviš na sekundu nekog od tih njihovih world class igrača. Taj gol, mislim, došao kao plod njihovog znanja i naše neuigranosti. Onda u drugom problemu smo opet odigrali nešto koje bi htjeli, ali ne znam da li smijemo kad naprijed. Onda kad zašto izmene, onda kad pao drugi gol i treći, to već bilo. To je više bio rezultat tih nekih promjena ogromnih i u sistemu i individualno i to davanje selektora Hašbegića šanse tim igračima koji možda u ovom trenutku da i ne zaslužuju, nego su uspjeli. Sad malo skačem s teme na temu, ali moram to odmah reći, razočaran sam tim nekim izmjenama i postavkama pojedinih igrača. Smeta mi to što onaj ko laje i ko prijeti i ko urla
po socijalnim medijima i po novinama, taj dobije šansu. Onaj koji guraju dobije šansu. Onaj koji šuti, radi, igra u svojoj ekipi, taj ili dobije na kapaljku ili ne dobije nikako. Pomislim prije svega na Kodru, pomislim na ovoga Prcića, koji je uopšte bio na prvobitnom spisku od tih igrača koji su zapostavljeni, a malo imaš Hamulća koji, ti razumiješ, prvo što ne igra u Toulouse, drugo što pravi skandale prije 3 mjeseca, prekriži samog sebe i sad on je u principu prva izmjena koju praviš. Ili eto, imaš isto slučaj sa Mirom Stevanovićem koji je neopravdano izostavljen sa prošlog spiska, od stvar bio na tribinama protiv Islanda, sad je on starter. Puno ti nejasnoća, ima puno tog populističkog vođenja selekcije koje im se smeta i koje u stvari smatram i plodom ovoga rezultata. Odnosno uzrokom ovoga rezultata, ne plodom, nego uzrokom. Dobro, ja malo smo daleko otišli. Za početak prije svega da nekako za moj neki utisak je da smo odigrali klasičnu utakmicu protiv jačeg protivnika. Nekako ovo postalo pattern po kojem igramo ovakve utakmice, da izgledamo sasvim solidno, da je napravimo nešto problema protivniku. Kad uzmeš zadnjih naših, ne znam, 20 utakmica, najbolje su bile protiv Francuza, Italijana, šta znam, Portugalaca, Ukrajinaca u gostima. Tako da i ova utakmica bila jedna od takvih gdje odigramo sasvim solidno jer očekuješ malo, jer su ti očekivanja su u startu nikakva i onda se postaviš tako da prije svega gušiš protivnika, što je izgledalo sasvim solidno u prvom poluvremenu, što ti kažeš, nisu imali neki veliki šansi i taj gol su postigli u suštini iz jedne situacije kad je Enel izašao visoko, što se mora desiti u jednom trenutku. To je ta njihov kvalitet koji oni imaju u odnosu na nas i mislim da su tu s te strane nema nešto pretjerano zamjeriti. U drugom poluvremenu smo se malo pomjerili naprijed, malo pokušali nešto i nekakvim, ne bi ga baš nazvao pressingom, ali nekakvim napadanjem visoko. Edin je ostao malo više u igri, jer ne znam kako ste vidjeli hit map u prvom poluvremenu, Edin bio bukvalno u liniji sa Cimiratom i sa Cimiratom Hadžahmetovićem, ispred njega su bili i Stevanović i Pjanić. Kolašinac rijetko je Kolašinac, tako da generalno ne bih rekao da je plan izgledao loše. Ako je plan bio da ti Stevanović pravi prostor za Edina, da prostor u smislu da otvara jedno trenutku je skroz kod lijevog kornera, ali drugo trenutku je kod desnog kornera otvara nešto prostora za Edina. Ako ti je plan bio da odigraš neku kontru, što nažalost nismo odigrali jednu pravu kontru u čitavi 90 minuta. Ako ti je plan bio da ugušiš protivnika, to je izgledalo sasvim solidno u prvom poluvremenu, pa i dobar dio drugog poluvremena, ako ćeš. Ali primili smo golove na njihov kvalitet, primili smo golove na našu izmjenu, drugi gol. Očito ti dva igrača idu za jednim napadačem i klasično ono što si ti govorio dok smo pratili još Premier ligu, kad si govorio ne volim izmjenu u zadnjem redu jer donese belaj. To se ne dira jer ali isto tako, ja mislim, malo prije sam kritikovao selektora Hadžibegića, red i da ga pohvalim zbog hrabrosti što je stavio mladog Barišića od prve minute koji je odigrao dosta hrabro i dosta dobru utakmicu. Tako da mislim tu stvarno treba skinuti kap jer koliko god on pokazivao te neke, odnosno koliko god on ostavljao upitnik za ti neki svoji poteza kad gledaš to iz neke taktičke perspektive, isto tako pružuje šansu Tahiroviću u martovskom ciklusu, sad je pružio šansu Barišiću. Mislim da se ne lažemo, Barišić možda jeste nada i to sve, međutim u mojoj glavi ja ga nisam vidio kao nekoga ko bi mogao da starta jednu ovakvu utakmicu protiv jedne ovakve ekipe. On je pokazao, opravdao to povjerenje selektora Hadžibegića, po mom mišljenju. Međutim, kada je došlo do te izmjene, opet ne razumijem tu izmjenu zašto sa Ničanin igra, vadi se Barišić. Ja shvatam da je Saničanin ljevak, međutim, pa pobogu, nema ni jedan drugi stoper da zna igrati lijevom nogom, a da ima pasoš Bosne i Hercegovine. Ja znam barem jednog
Nermina Zolotića koji je u Portugalu odigrao fantastičnu sezonu, a znam i da naš auditorij ima sigurno još 3-4 imena koja mogu iz rukava izvati kad bez ikakvih problema. I sam to da kažem, Saša utakmicu završiti na terenu sa rezervistom Partizana, rezervistom Toulouse, rezervistom Rome. Da, to sam htio reći. Malo je to previše, malo je to prevelik luksuz. Na drugoj strani tog spektra kojeg spominješ da nam igraju, da smo dali priliku Tahroviću, da smo dali priliku ovome, da smo dali priliku onome. Malo mi smeta što u dosta toga ne vidiš neku logiku. Je li igramo za to da se fino osjećaju igrači, da dobiju priliku i da dobiju dres s imenom, ili igramo da dobijamo utakmice. To je, znaš, i prilagođavamo se protivniku i šta znam, jesmo analizirali zašto nam baš igra taj, zašto nam je baš Tahirović dobio ovih zadnjih 10 minuta, zašto ovo, zašto ono, razumiješ? Ako će samo igrati zato što se tako zove i zato što narod traži da on bude na terenu, onda je to klasični populizam. Tako da, pa to je. Da, a bojim se da ta praksa traje već 2-3 ciklusa. Imali smo isti slučaj i sa selektorom Petovom. Imao si igrača koji nisu bili na prvobitnom spisku, posle nakon 3 otkaza upali kao ta neka treća solucija, odnosno treća rezerva na spisak 25 imena da bi gledao od prve minute 3 dana poslije. Da. Razumiješ? Onda se čovjek upita, pa čekaj, kako je to zamišljeno, kako je to nacrtano, kako je moguće da igrač koji ti na spisku pod brojem 28 u utorak, u petak bude broj 11. Onda, mislim sad, to još nije bio slučaj kod Hađibegića, ali imao slučaj Prcića koji je upao naknadno na ovaj spisak i koji je danas dobio priliku. Pored ti neki drugi igrača koji su na tom spisku, koji šute i rade i koji se ne bune. Daleko od toga, ja smatram da Prcić zaslužuje tu priliku, apsolutno. Nije on puno loši igrač od igrača koji startuju. Ali kojom se lokom vodiš kad praviš taj spisak, to nije jasno. Da, sad se vrtimo malo oko igrača, oko spiska, oko nekako standardnih tema, rekao bi, ali hajde da pokušamo ostati na ovoj utakmici, koliko možemo ostati na ovoj utakmici. Još jednom, ono što sam rekao na početku, klasična utakmica, kad ne očekuješ puno, mislim da mi imamo kvalitet da pravimo problem ovakvim protivnicima, utakmica koju ti je lako pripremiti jer nema pritiska javnosti, nema pritiska da napraviš rezultat i onda nekako rekao sasvim logično je to što odigramo u prvom povremenu. Nekad ti se desi da se odbraniš, da ne primiš gol i onda da izvučeš neki bod u Italiji ili u Francuskoj, a sad ti se desilo da jednom ispadneš i primiš gol u najgore mogućem trenutku i da primiš gol glavom i ispada da si puno lošiji nego što si bio tada u te dvije utakmice. Mada je to za mene sve tu negdje odigrano na nekom sličnom nivou. Ma dobro, znaš šta Saša, meni prihvatljiviji ovi 3-0 od Portugala nego oni 2-0 od Slovačke. To je pitanje, to je isto. Kad su Slovaci Rasul Kurižu, kad nisi sastavio s loptom prvi 45 minuta, nisi prešao od centra s loptom pod kontrolom. To hoću da kažem, to je u stvari suština koju sam htio reći s ovim. Konstantno govorimo, ako ovako igramo, onda nećemo imati problema, bit ćemo drugi. Ako ovako igramo kao prvo povrijeme protiv Portugala, ako ovako igramo kao protiv Francuske, ako ovako ne može, to ne funkcioniše. Pokazalo znam zadnje 3 ciklusa da to ne funkcioniše. Ovako kako igramo protiv Portugala ne možemo igrati protiv Slovačke, pogotovo ne možemo igrati protiv Slovačke kad si kući, kad je trebaš dobiti. Ne možeš igrati utorak ovako protiv Luksemburga, jer ako budeš ovako igrao protiv Luksemburga, ništa se neće desiti. Da. I to je poenta, dakle ta priča ako budemo ovako. Ono što je pozitivno iz ove utakmice po meni je ta nekakav ti prvi neki pola sata ili do gola gdje smo imali puno trke, puno se radilo bez lopte, puno se napravilo toga gdje smo pristojno zatvorili jednu od najboljih reprezentacija u Europi. To su neke pozitivne stvari. S druge strane negativa, malo previše panike u nekim situacijama, malo previše forsiranja nekih stvari koje su očito od prvog trenutka da ne idu i možda prije nego što počnemo sa pitanjima ljudi, da ja tebe pitam šta mislimo o igri nogom
Šehića i tu je zgradnji zadnje linije koju forsiramo od 3 ciklusa. Izgradnji. Prvo da kažem to, ovo što si rekao ti prvi pola sata, smatram da je ovo Cimirotova najbolja predstava u reprezentativnom dresu od svih ovih 43 nastupa koje je do sad obilježio. Pokazuje je hrabrost, pokazuje je da zna, da može, šta ga je prije kočilo, šta ga je gušilo, da li to zbog tačke, te postavke, da li zbog nekih drugih razloga, pa to nije dolazi izražaja, to ne znam, ne ulazimo u to sad, preblizu sam utakmice da bi mogao to iz glave sad analizirati sve zašto je to bilo, kako je bilo, međutim da ga pohvalim prije što prijeđemo na tu zadnju liniju. Naš najčešći pas, kad nam lopta ode na lijevu stranu prema Saničanu ili Kolašincu, prije svega Saničanu je pas Saničana nazad Šehiću. Znači, bukvalno Saničani nema hrabrosti više da pogleda prema polju, kamo da šutne loptu u polje, da nabije barem 50 metara iza njihove zadnje linije, pa nek tamo negdje kane, pa nek ono gradi napad, nego lopta ide nazad Šehiću. I mislim da ono mahanje rukama Šehiću, upravo to govoriš, barem ja to tako tumačim, šta je meni vraćate? Šta ću ja s njom? Jer igrači su umorni, ganjali smo puno Saša, malo se igrača pokazivalo i to sve uče. Zašto forsirati uopšte to? Zašto forsirati to kad vidiš da ne ide, da ti je protivnik izašao visoko, da je protivnik puno bolji od tebe kad izađe visoko i ti 4, 5, 6 puta pokušavaš prebaciti tog njihovog prvog igrača obrane, ne uspijevaš, gubimo loptu. Kako je poenta toga? A ovome imaš opet Edina koji je dobio, ne znam, 5 od 7 zračnih duela. Ne vidim razloga da forsiraš ovo što forsiraš. Tako je. I u svakom slučaju sve da izgubi taj duel. Ti si znači izgubio loptu na 60 metara od svog gola, nisi izgubio na 28 metara od svog gola. Što dalje od svog gola gubiš loptu, manja šansa da ćeš primiti gol. To je sasvim logično. Mislim da je to veliki problem, nedostatak hrabrosti kod zadnje linije, odnosno kod Saničana prije svega, koji sigurno ima veze s tim što dečko ne igra u Partizanu, ne znam da li odigra utakmicu jednu od aprila mjeseca. Znam da jednu odigrao, gledao sam tu utakmicu, znam da je igrao, poslije ne sjećam se da se ne vidi u sastavu. Nije ni bitno, na kraju krajeva Srbijanska liga nije neka aman zaman liga pa da kažeš i da standardan da bi trebao da odigraš nešto vrhunske. Međutim, Saničan je od 22 nastupa, prvi 6, 7, 8 nastupa dok je bio standardan, on je bio solidno rješenje na lijevom stoperu i smatram da to vidjeli može biti, ali mora igrati redovno. Igrač koji ne igra redovno gubi taj touch, taj osjećaj, tu hrabrost koja ti je neophodna, pogotovo iz zadnje linije kad hoćeš da to nešto izgradiš, da to izgleda pristojno. Ovako je samo u principu, ne mogu reći igrač manji, ali neko ko ne doprinosi, tako možemo reći. Puno ljudi piše o igri kapitena Edina Džeke i Miralama Pjanića kao najstariji, najiskusniji u timu. Po meni sasvim solidna predstava obojice. Ja nemam neki veliki zamjerki u ovakvoj utakmici protiv ovakvog protivnika, ne vidim šta su mogli doprinijeti nešto više. Edin je maksimalno opteretio njihovu zadnju liniju, puno radio, rekli smo bio u liniji sa Cimirotom i puno radio bez lopte, pogotovo u prvom povremenu. Jasno, umor je ogroman, koliko je bilo 50 nešto utakmica ove sezone. Finale Lige prvaka, emotivno pražnjenje prije 7 dana. S druge strane imaš Miralema koji igra na jednom puno manjem nivou nego što je igrao ranije, ali on je u defanzivnom dijelu odigrao sasvim solidno, jer ovdje moraš u prvi plan staviti defanzivni učinak jer si igrao protiv Portugala. Tako da jeste, nije bilo nekog ključnog pasa, nije bilo, promašilo se par centar šuteva što se tražila dubina, ali nekako ne vidim nešto sada da se pretjerano ima zamjerati ovdje. Ono gdje ćeš očekivati njihov puno veći doprinos je u utorak, a ovdje manje više napravljeno koliko se moglo napraviti. Tako je. Mada. Što se Džeke tiče, definitivno je bila zamisao da zadrži loptu, da bude target player, znači kad primi loptu da zadrži,
kako mi uspjeli dići tu liniju, da izađemo, da dođemo do daha, da se tako izrazim. Više puta je to uspjevalo, par puta nije, jer je ulazio neke driblinge nelogične na našoj polovici, ali to isto ima veze s tim da imamo kraj sebe Miroslava Stevanovića, koji nije taj igrač kao što je, na primjer, Demirović, da on ode sam u dubinu, razumiješ, kad Željko primi loptu, da odmah pokaže, ja odu u dubinu, nemoj mi noge davati. Stevanović ipak prije svega jedno odlično desno krilo, kad kažem odlično, da mislim naravno za naše uslove, poređenju sa našim igračima koji igraju na toj poziciji, ali nije lažna devetka. I onda izgledalo je to dosta ružno, izgledalo Edin primi loptu, naš najistoreniji igrač na našoj polovici prima loptu i zadržava je 3, 4, 5 sekundi, traži rješenje, nema dubinu i izgubi loptu. I kaže, ovo vidi ga, pelja, znaš, gubi loptu. Ti kad primiš loptu moraš imati rješenja jasna. Ili barem da neko dati šaret, ja do dubinu, pa pošalje, pa ćemo vidjeti šta će biti, ili nešto da traži. Stevanović ima neku čudnu ulogu slobodnog strijelca na tom principu da šara okolo. Idi ga ganjaj. Bukvalno bilo tvoje da ganjaj. I da otvori neki prostor. Ganjuje lijevog beka, desnog beka, golmana je ganjao, dok jedin u principu bio parkiran kraj jednog stopera. I taj neki pressing, to je izgledalo smiješno, to sve alibi, šprintevi, trošenje snage Stevanovića, bez ikakve potrebe, umjesto da se postavi neka taktička zamisao. Ne želimo da igraju s ove strane, želimo da igraju s one tamo strane. Da se vrati samo na Pjanića, da kažem to, sigurno da i Portugal koji je postavljao svoju taktiku, gledali su da minimiziraju broj dodira Viralema Pjanića s loptom i to im je uspjelo u velikom dijelu utakmice, međutim, ono što nisu računali na to da će Cimirot odigrati onako hrabro kako je odigrao. I tu su oni imali problema, ne mogu reći sada su imali problema u zadnjoj trećini, ali imali su problema u drugoj trećini, znači na sredini terena, jer smo iznosili loptu u taj prostor bez ikakvih većih nekih problema. Međutim, nismo imali šta poslije toga, jer ko što ti kažeš, jedini je umoran, nismo imali konkretna krila, i tako da Pjanić je učinak, poređen s nekim ranijim utakmicama gdje je bio baš loš, da tako kažem, opet skroz solidno, u odnosu na što je čitava reprezentacija odigrala, to je prilike to nekako solidno izdanje. Dobro, sad je teško izvati neko pitanje, imamo 226 komentara do sada, za nekih 20 minuta ili koliko je prošlo, ne znam nije, tako da nemojte nam zamjeriti. U svakom slučaju, zadnje što vidim je da Edin kaže da ako ne pobijedi Luksemburg, da je gotovo, ali to je svakako tako. Ako ne pobijediš Luksemburg kući, možeš završiti kvalifikaciju, predaj ostale. Mada, to tako nekako dođe, jer gubiš bodove od ekipe od koje će tvoj direktni konkurenti, tu prije svega mislim Slovačku, gleda učiniti sve da ne izgube tu pojene. Poraz Slovačke jeste bio bolan i težak, međutim još uvijek imamo Slovake kući i pobjedom protiv Luksemburga i pobjedom protiv Islanda u gostima i Slovačke kući mi se dovodimo u odličnu situaciju opet. Sad će neko reći, evo opet počeli kalkulisati, evo opet priča šta bi bilo kad bi bilo i šta će biti ako bude, ali to je činjenica. Ti ne smiješ protiv Luksemburga izgubiti kuću pojene, ako želiš da ideš do prvenstva. I nije to nikako stvar kalkulacija, to su ljudi koji su ispred nas i koje moraš gonjati ako hoćeš da budeš drugi. Nema tu neke velike filozofije. Mi smo izgubili 2, Slovačka je kiksala sa Luksemburgom, sad ti ne smiješ sebi dozvoliti taj kiks. Dovodiš se u odličnu situaciju pobjedom protiv Luksemburga. Mislim, sad zvuči to, zvuči kao neki vještački optimizam, ali činjenica je da ova utakmica protiv Portugala, ona apsolutno ništa ne znači koliko Portugal bude clean, ako odradi svojih 10 utakmica, 10 pobjeda, ako dobiju Slovake i kući u gostima, i ako dobiju nas, znači te utakmice bukvalno ne računaš. Nego Slovaci kiksala od Luksemburga, izgubili su 2 boda, tvoje da dobiješ Slovake kući, da dobiješ Luksemburg kući na strani, Island na strani,
opet su prič, Liechtenstein tu i ne spominjem, jer to... Neko kaže, ako ne osvojiš 9 bodova, nema ništa, to je činjenica, ti moraš osvojiti 9 bodova, odnosno 12 bodova iz naredne 4 utakmice. To je tako. Ako hoćeš da budeš drugi, moraš pobijediti ovo što ti dolazi. U slučaju da ne osvojimo 12 bodova iz naredne 4 utakmice, po meni odmah može zamijeniti selektora, trebaš nekog mlađeg i okrenuti se narednim kvalifikacijama, jer sve ostalo je zavaravanje samog sebe. Mada to je čista matematika, ništa drugo. Mislim da je to jasno svima da moraš pobijediti Slovačku kući, da moraš pobijediti Island u gostima i da moraš 2 puta pobijediti Liechtenstein. I onda imaš sve u svojim rukama. Ali mislim, ja. I ne imao sve u svojim rukama, imaš 4 pobjede za red. Malo ovih grufovskih zaključaka. Vidim, imam pitanje, sam u nekom plesneniku, nisam u plesneniku, na terasi sam, ali sam u šatoru sam bukvalno, jer zbog komaraca, jer komarci deru ovdje gdje sam trenutno, tako da malo sam, pa eto, hamak u plesneniku. Šta sam teo reći, Davor Vršanović debitovao je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine prije 3 mjeseca, otprilike Saša bio je razapinjan od strane mnogih, tad smo ga mi malo i branili, sad i nas mora malo pohvaliti, mi smo branili ga, mi smo smatrali da ne zaslužuje tu kritiku koju dobija, jer nije toliko loš igrač, da, toliko kritiku nije zasluživao, onda on odjednom mi malo i buknuo, malo i proigrao ovdje, zadnjih par mjeseci da su mi bili odsutni za neke krucijalne golove, ali pa nema mali, nego sam da kažem, drago mi što je dobio šansu u reprezentaciji, međutim opet se vraćam na to, ipak imaš nekoga ko je dao, ne znam koliko je Kodrdo zabio golova ove sezone. Znaš kako? 15 plus ili koliko. Kad gledaš s te perspektive mladi igrači dobio šansu, to je ono što sam malo pregovorio, gledaš s te perspektive mladi igrači dobio šansu, to je dobro. Da. Mladi igrač koji izgleda sasvim solidno u našoj Premier ligi i to je dobro i za ligu i za sve, međutim kad staviš stvari u kontekst i kad daš na to faktore koji su očiti, to što ti kažeš, imaš ovoga, imaš onoga koji je zabio puno golova, imaš onoga koji je očito čvršći, jači igrač, nije sad važno da imamo detalje, dođeš do toga da se opet pravi nešto što može problem napraviti dalu. I to mi smeta taj nedostatak fudbalske inteligencije u smislu da vidiš da možeš napraviti problem mladom igraču. Nemoj to raditi u onom trenutku kad ćeš mu naškoditi, jer šta možeš dobiti s ovih 10 minuta, osim da ti se digne kuka i motika s tih 10 minuta, da uđeš na 3-0 protiv Luksemburga prvi put, pa polako to doziraš, pa pravim od njega igrača. Ovako ispada da je ti na sve sušću, ako me razumiješ što ćeš da kažem. 100% slažem s tobom i ovo samo stvari tjera vodu na mlin meni koji sam bio veliki zagovornik, odnosno veliki protivnik onoga što je Fuad Čolpa izjavio kada je trebalo imenovati novog selektora, kada je rekao došlo vrijeme, pa Sarajevski kanton da selektora. Razumiješ me? Znači, došlo je vrijeme da mi malo vodimo politiku ko će igrati, ko neće igrati. Znači, Davor Vršanović je odigrao dobro zadnjih, rećemo, 8-9 kola proljetnog dijela prvenstva Premier lige Bosne i Hercegovine, znači nije odigrao dobro seriju A, nije odigrao dobro HNL ili neku drugu ligu, nego odigrao Premier ligu Bosne i Hercegovine, dok se na klupi ostavio se jednog Prevljaka koji ti je bio standardan za 2 ciklusa, manje više. Ostavio se, opet vraćam na Kenana Kodru koji je odigrao dosta dobru sezonu u toj Mađarskoj. Opet, kaže Mađarska, ne smatra da je Mađarska liga nešto neki veliki merit, neka sila, međutim... A ostavio se na klubi Bilbiju koji je odigrao zadnjih 70 kola, dobro. Na kraju krajeva ima što Nemanja Bilbiju koji je trebao nekom logikom biti prije dala. Međutim, vraćamo se na to, sarajevski lobby, odnosno ta priča se vraća na to, razumiješ, ide u krivom smjeru, priča se menadžerima, priča se njihovom utjecaju. Ne bi čovjek da bude negativan, ali ovakve stvari pomažu negativnoj priči. Daju argumente ljudima koji
ti stvaraju negativnu priču. I to je ono čitavo vrijeme o čemu govorimo u zadnjih 2 godine. Svaki put kad uradiš glupost, tad se glupost vrati. Na ovaj ili na onaj način. I to je bilo sa zadnjih 5 selektora. I sa savezom, i sa sudijama, i sa klubovima, i sa svi sebi skaču u usta i prave probleme. I to ti je ono, zašto ti ovo radiš u ovom trenutku? Što kaže neko, Bilbija nije za budućnost. Sve to stoji, sve to možemo lagati. Ali da li ti je za budućnost? Zato malo pripazi da te ne dovodiš u situaciju da ti pola ljudi sad misli da si ga ugurao, a ne da je zaslužio ti 10 minuta. Vaga. Ali Saša, ali da li nije jedini problem koji sam pričao malo prije. Da, ali imaš Hamulića koji ti bukvalno, znači, napisao ti u martu mjesecu što je napisao, razumiješ, ne želim da igram za prestaciju, on ti je danas prva izmjena. Razumiješ što kaže, znači, radi se o populizmu tom nekom selektorovom gdje, znaš, to nekog balansa, nekog mira, tišine, pa u martu je stavio Stevanovića na tribine, uvrstio Mešanovića na spisak, uzeo njegov broj i sad je Stevanović starter. Mešanovića nema. A Mešanovića još minute nije dobio čovjek. A uvrstio se kao nekoga ko može igrati lijevo krilo, može igrati i stvarno to kad se već kod lijevo krilo, i Kodru ti igrao lijevo krilo i Mešanović je po tvojoj priči lijevo krilo, ti su bacio Hamulića, stavio za lijevo krilo. Prvi 10 minuta. Dok nije Džeko izašao. Hamulić je igrao u formaciji 4-2-3, igrao lijevo krilo. Znači samo uguraj da začpiš usta svima, da svima pokriš, da se svima dobar sutra kad prođeš čašu, onda možeš maviti svima, da se možeš javiti. Pa ne ide to tako. Ne ide ako će biti to. Apsolutno se slažem, ali nekako čovjek pokušava da nađe nešto pozitivno, malo je teško. Još jedna stvar koja mi je bila dobar primjer večerašnje utakmice je suđenje. Mislim da nadam se da su sudije iz Premier lige pogledale barem utakmicu kako jedan ozbiljan fudbalski sudija sudi fudbal. I par tih duela koji su Premier ligaški bili, onda bukvalno samo što se sudija ne nasmije. Šta radiš, čovječ? Kakav je to pad? Ali dobro, to je sad već tema za neki drugi offside. Da zaključimo, ića kasni noćni sati su i stalno nam stoji 120 ljudi, to je neobično, niko ne ide, niko ne dolazi, da nije neki nešto blokiralo. Da se nismo zaključali. Da zaključimo, utorak igramo s Luksemburgom. Kako odigrati, šta odigrati, da dobijemo tu utakmicu koja se mora dobiti i je li to sigurna pobjeda, obzirom da mi imamo percepciju da je Luksemburg smeće kojeg ćemo mi lako otresati. Luksemburg je utakmica koju moraš dobiti. Utakmice koje se moraju dobiti, moraš imati jasan cilj i plan kako ćeš ih dobiti normalno. S obzirom na ovu formaciju koju smo danas gledali, na nekog ovu, zvuči grubo, ali ovu frankensteinsku formaciju sa izmišljenom pozicijom za Miroslava Stevanovića, ne znam, neće ići. Da li će to biti četvorca u zadnjoj liniji, da li će biti trojica ili petorca u zadnjoj liniji, ne znam. Očekujem Gazbijegovića možda, odnosno treba. Saša, ne znam, nekad se upitam jesam ja budala ili ja imam visoko mišljenje o samom sebi, ali za nije logičnije zaigrati, evo kad već igraš sa trojicom pozadi, da ti igra, evo Barišić je odigrao dobro, nek ti on igra desnog stopera, nek ti igra Ahmedođić srednjeg, nek ti igra Kulešinac lijevog stopera. Pa staviš onda na lijevog, ako već igraš sa petorcom, staviš vamo Gazbegovića lijevo, pa staviš desno Dedića i riješio se problem. On će da igra sa čovjekom iz Partizana koji nije u formi, žao mi je što se vraćam cijelo vrijeme sa Ničana, međutim, tužno ga je gledat kako jedan Cristiano Ronaldo koji je 15 godina stariji od njega u duelu od 7 metara, njemu pobjegne 4 metra. I tako te neke stvari. Mislim, Cristiano Ronaldo još uvijek svjetska klasa, nema govora, međutim, majstore, postavi se u grad, se udari, nešto uradi, kaže nešto. Tako je. Eto, to je ta najveća razlika između njih dvojice. Moramo dobiti, kako god selektor se odluči da igra, samo nek bude jasan i glasan i nek se postavi
nek postoji igrači u njihove prirodne pozicije da se ne moramo skirati i da ne moramo trpiti. Ja ću odgovoriti za kraj na pitanje, je li realno mislimo da dobijemo 4 utakmice koje dolaze, dakle... Koje sam 4 sljedeće koje dolaze, moraš mi pomoći malo. Idemo za Luksemburg nam dolazi. Pa ideš, kako ime? Ide Liechtenstein, verovatno. Da. Čekaj, pogubio sam se. Isti sam. Dakle, da ne smo lutali, Luksemburg je 20. to je utorak, onda imaš 8. septembra sa Liechtensteinom i 11. septembra si sa Islandom u gostima i onda ideš Liechtensteinom 13. oktobra i 16. oktobra koju sam preskočio, sam jedno preskočio. Ne, nisam, jer se Luksemburg i onda ideš dolaziti Portugal 16. oktobra, dakle, da bi u novembru zaključio sa gostovanjem u Luksemburgu i utakmicom kući sa Slovacima, koja će, nadamo se, odlučivati direktno u najgorem slučaju. Dakle, ono što sam ja htio reći, pitanje je bilo zadnji odgovor za večeras. Da li mislimo da realno možemo dobiti ove 4 utakmice, dakle Luksemburg, Liechtenstein, Island i Liechtenstein? Mislim da je to realno očekivati obzirom na naš kvalitet i večeras smo pokazali u dobrom dijelu utakmice da možemo igrati dobar fudbal i da imamo individualni kvalitet od kojeg se može napraviti nešto, ali nešto se mora napraviti. Ovo je sad nešto što ja pričam na 3, 4, 5 godina, ne znam ni ja. To je nešto se mora napraviti, ne komplikovati, ne ovo što ti rekao, da igraju igrači na svojim pozicijama, da igramo nekakav normalan fudbal i ne vidim nikakav razlog da se bojimo ni Luksemburga, ni Liechtensteina, ni Islanda. Ostalo, Island smo predali u prvoj utakmici 3-0. Luksemburg i Liechtenstein su jedni i drugi iza nas po kvaliteti, realnoj kvaliteti i čak i po to nekakvoj FIFA-noj listi. I realno očekivati da dobiješ te 4 utakmice. I iz mog ugla, iz moje perspektive, to moraš dobiti. I rekao sam, ako ne dobijemo te 4, za mene selektor treba biti bivši. Jer nema šta više raditi, jer je onako potpisao do kraja kvalifikacija, kvalifikacije su prokockane, hvala, doviđenja, idemo dalje. Da. Tako da, znači s jedne strane realno da dobijemo, s druge strane treba biti oprezan do te mjere da je sve moguće. Tako je. Mene samo duša boli, Saša, što opet nam se dešava to da se pojavljuje čitava plejada tih novih mladih igrača, čitava jedna nova generacija stasava, nažalost, izvan Bosne i Hercegovine, igrača koji igraju u dosta kvalitetnim klubom, pogotovo za zadnju sezonu iz Austrije smo dobili baš velika i ozbiljna povećanja. Prije toga smo, Švedska je bila taj neki naš teren. Dakle, bazen iz kojeg smo crpili. I sad imaš jedno 10-ak imena koja su između 19 i, ajde rećemo, 23-4 godine, koji su ozbiljni igrači, odnosno koji mogu biti ozbiljni igrači, ali im zato treba ozbiljno vodstvo. Znači, ozbiljna priča, ozbiljna zamisao, ozbiljan plan, ozbiljna struktura, da se ne dešavaju stvari koje se nama, nažalost, dešavaju. I to više nije uopšte bitno ko je selektor. Ovoga gledali smo i pod Bajevićem, gledali smo prije toga pod Prosinečkim, gledali smo pod Mešom, pod Papitom. Sada gledamo pod Večbegićem. Razumiješ? Znači, previše tog nekog javašluka, previše tog nekog upličanja u poslu selektora, previše tog nekog nedavanja odriješenih ruku selektorima. Ja vjerujem da ima i toga, da ima tog utjecaja lobističkog, gdje mora ovaj, a ne smije onaj, ili gdje može ovaj, a ovaj nek sačeka. Žao mi je, bolan, te djece, ti igrača, bolan. Žao mi je Amara Dedića, dečko je odigrao, večeras je odigrao, ne mogu reći odlično kad izgubiš 3-0, ali dobru partiju odigrao. Pa da, protiv Slovačke ti je bio možda i najbolji igrač, protiv Islanda ti je bio možda i najbolji igrač na terenu. Dečko je rođen 2002. godine. Znači 21 godina budućnost je pred njim. Naša budućnost u njegovim rukama. Pa hajde im damo šansu da pokažu koliko mogu.
Pa ako to bude baraž, pa ako to bude ispadanje kvalifikacija, nek bude, ali da im damo jednu iskrenu, realnu i konkretnu šansu da pokažu koliko mogu. Ja sam ubijeđen da mogu, što ti kažeš, na evropsko prvenstvo ide svaka druga reprezentacija. Evropska maltene od 53, ali koliko 54 reprezentacije ide 24. Znači nije to neki bauk, ali mi sebi to zakomplikujemo do te mjere da evo sad već moramo kalkulisati. U principu ono što ti govoriš je da je samo stvarite im uslove da igraju normalne kvalifikacije kao što smo imali jedne i to je. Samo to. Dobro iću. Mislim da je ovo dovoljno za večerašnje izdanje. Nismo sigurni, vidimo se nakon Luksemburga, obzirom sam ja na putu, ali potrudit ćemo se da barem nešto u srijedu snimimo koja mogne ujutru, a potom i kao što smo rekli na početku, potrudit ćemo se da nastavimo onim starim ritmom, barem jednom kad sezona ponovo počne. Bićemo sa svima u kontaktu na našoj website, podcast grupi na Facebooku, sve. Hvala vam što ste nas čekali, što ste bili strpljivi i apsolutno svi komentari, kritike, sugestije, ideje su dobrodošle, jer sad smo u toj fazi konstrukcije, možda se to tako reći, stabilizacije. Pa može se reći tako. Imali smo stvarno puno i privatnih stvari. Evo, ja sam uselio novi šator. Saša je promijenio malo i struku. Sistematizacija radnih mjesta. Tako da imamo stvarno puno... da. Imamo jako puno nekih životnih izazova i stvari koje su već iza nas, ali nam treba malo vremena da nađemo te neke svakodnevne rutine kako bi mogli dalje nastaviti da radimo ovo što radimo. Vama hvala što ste uz nas i večeras, iako nas dugo nije bilo. Više volim vas 120 što ste tu nego oni 2 miliona što aplaudiraju na svaku drugu pojavu određenih novinara. Neka ne možeš sad i taj bela. Dobro ljudi, hvala vam što ste... Džeka! Hvala vam što ste gledali, hvala vam što ste slušali. Vidimo se kada? Nekada. Nadamo se utorak, najveće ako ne onda u srijedu. Misimovic, and here's Edin Dzeko!